Companhia Telkomsel realiza atividade Semana Internacional Anual Tais Reunruar no Res em Lima, no Nebelhamete em cometimento na inovação para transformação digital e Timor-Leste, quinta-feira e a salão multiusos, Ziemeni Beboradili. Semana Telkomsel Tais Reunruar no Res em Lima, no dar plataforma estratégico IDNB, a livre parte interessada, usa tecnologia negócio no governo, pode discutir no colabora ou insato acelera sistema digitalização e a Timor-Leste. Telkomsel Annual International Summit merupakan sebuah kegiatan pertemuan tahunan yang berkolaborasi perpaduan antara teknologi, seni dan budaya. Di sini kita menampilkan sebuah perpaduan beberapa kolaborasi, ada topik Business Talk yang membahas tentang bagaimana digitalisasi dan teknologi telekomunikasi yang dibahas dengan beberapa pakar. Telkomsel juga mulai membawa services itu melalui kegiatan Digistar. Digital startup melalui generasi muda anak-anak di Timor Leste. Kami ajari inkubasi melalui program Digistar, melalui inkubasi beberapa bulan mengajari mereka untuk membuat startup lokal, sehingga dari situ kita inkubasi, kita kreasikan, mengajari mereka menjadi programmer melalui ideation. Itu yang kita lakukan. Kemudian ada exhibition teknologi dari beberapa startup, termasuk dengan startup dan lokal content creator. Tentunya kenapa TAIS? Yang pertama, TAIS itu adalah akronim ya, singkatan dari Telkomsel Annual International Summit. Yang kedua, kenapa TAIS? TAIS adalah barang ataupun bagian dari komoditas budaya Timor Leste. Dari situ kita pengen expose bagaimana itu menjadi sebuah komoditas dari Timor Leste asli untuk kita expose secara internasional. Makanya kita berpartner dengan media internasional juga, CNN, dalam hal ini CNN Indonesia, berharap supaya ini bisa diekspos secara internasional. Primeiro-Ministro Kairala Xanana Guzmão aprecia a companhia Telkomsel na atividade de negócio Sira durante no FIAR Katak, Telkomsel se sai parceiro importante ida para desenvolvimento Timor-Leste-nian. Telkomsel knows well what they have to give to Timor-Leste people. Sometimes making a business is only for profit, to contribute for the development of the country. A wonderful example, and we appreciate very, very much all of this care, all of this attention, all your friendship, all your humanity, everything that makes the relationship between Indonesia and Timor-Leste greater, bigger, stronger. Congratulations. And thank you, Telim. Thank you all. Embaixador Indonésia e Timor-Leste inspira no aprecia maneira serviço Telkomsel nebe sempre foi impacto positivo para a sociedade e a Timor-Leste. Telkomsel terus berinovasi dan berdampak bagi masyarakat. Hal ini dilakukan tidak hanya melalui pengembangan konektivitas infrastruktur telekomunikasi, melainkan juga melalui sejumlah program sosial dan pembangunan masyarakat. Saya melihat bahwa Telkomsel Timor-Leste konsisten memberikan pelayanan yang lebih dari sekedar bisnis. Telkomsel memiliki warna yang selalu mendampak positif bagi masyarakat. Além da companhia Telkomsel MOS, comprometido a continua a introduzir solução tecnologia Siranebe, bele foi impacto positivo para a sociedade, no NEMOS apoio desenvolvimento econômico baseado na tecnologia e a Timor-Leste.